که دارا باشد خدمت یک ماه را میگذارد، که مبلغ نداشته باشد و رفته باید یک سال دو سال خدمت کند. 25200 سومانی. این گونه شخصان با مقامات حفظ حقوق با کار داخل شده نمیتونند. عملهایی که برای سرباز در 2 سال می‌آموزانند در یک ماه آموزاندن این غیر امکانی باشه. همین رسید کیتانس سپردن مبلغ را پیشنهاد نکنند او را از آنجا برآورده به خدمت حربی مهلتناک روان کردن شما کند. به شما مبلغ پرداخته رو برمیگردونند. شخصانی که والدینشان پدر مادر دادر خواهرشان در وقت گذشته خدمت حربی هلاک شدند و مبلغ او را باید برگردانده دهند. تا هفته دیگر در همین وقت و ساعت ما رو پیگیری نمایید. салому алайкум, бо шумо ҷамшеди маъруф, хуш омадед ба дастархон. маъмулан дар рӯи дастархон таом мехӯрам, вале дар як вақт бисёре аз масъалаҳои муҳим ва суҳбатҳои хос маҳз сари дастархон сурат мегирад. дастархон аз аввалин подкастҳои тоҷикӣ дар тоҷикистон аст, ки дар он ҳама чиз ва барои ҳамагон ба баҳсу баррасӣ кашида мешавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳаҷми маблағ барои хизмати ба истлоҳ алтернативиро муайян кард ва он 25200 сомонӣ муқаррар шуд. мин баъд онҳое ки имконият доранд метавонанд бо пардохти ин маблағ дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ хизмат кунанд ва он ҳамагӣ як моҳро ташкил медиҳад. фасли аввали подкасти мо доир ба масъалаи сабаби омилҳои сарбозшикорӣ ё аблағи ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ бахшида шуда онро ману ҷаҳонгир мавриди баррасӣ қарор медиҳем. ин нашри подкасти мо пейромони арзиши хидмати алтернативӣ чанд аст ва кӣ метавонад аз он истифода барад бахшида шуда онро якҷоя бо раиси иттифоқи волидайни сарбозони вилояти суғд коршиноси ҳарбӣ музаффар бобоҷонов баррасӣ мекунем. хуш омадед устод. раҳмат, саломат бошед. раҳмат. 25200 сомонӣ арзиши хидмати алтернативӣ ки ба наздикӣ дар ин бора қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсиб шуд. киҳо метавонанд бо пардохти маблағи мазкур ин навъи хидмати алтернативиро адо кунанд? бисёр саволи хуб додед. як чиро қайд кардани ҳастам ки қонуни қобил шуд президент 29 январи соли 2021 қонуни нав дар бораи иътидори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбиро имзо карданд. дар он дар моддаи 37 гузашта шудааст ки махсус дар бораи хизмат дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ ва мутобиқи қарори номери 299 аз 3 июли 2021 ин қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба тавсиб расидааст. он номи тартиби гузаштани хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираи давлати сафарбарӣ ном дорад ва дар он гуфта шудааст ки ҳамаи шаҳрвандоне ки хоҳиш доранд ки аз давлат озод ё ки барои ба таъхирандохи муриди давлат ҳуқуқ надоранд, онҳо метавонанд бо хоҳиши худ бо супурдани маблағи муайян чел ки шумо гуфтед, ин 420 нишондиҳанда, як нишондиҳанда 60 сомон, 420 нишондиҳанда ин 25200. ин маънои онро дорад ки ҳамаи ҷавонон агар хоҳиш дошта бошанду аз рӯи вазъи саломатишон ба хизмати ҳарбӣ лоиқ бошанд ва маблағ дошта бошанд, бо супурдани маблағ метавонанд ин гуна хизматро гузаранд. яъне боз агар ин маблағ барои имсол аст, агар дар солҳои оянда гӯем ки ҳамон нишондиҳандаҳо тағйир ёбад агар дар Истон, табиист ки ин маблағ ҳам тағйир ёбад. албатта барои ҳамин дар онҷо гуфта шудааст ки 420 нишондиҳанда дар айни замон як нишондиҳанда барои ҳисобот 60 сомон, ҷамъ ин 25200. агар соли оянда масалан 70000 шавад, ин қариб 30000 сомон мешавад. як чизро боз қайд кардани ҳастам ки бисёро мегӯянд ки ин хизмати алтернативӣ не дар қонун муайян карда шудааст ки ин хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ. мо дар бораи хизмати алтернативӣ бояд фаромӯш кунем, чунки дар қонун ҳамин калимаи хизмати алтернативӣ нест бардошта шуд. афсӯс албатта якин воқеан устод, онҳое ки мехоҳанд хизмат дар ҳайати захираҳои давлати сафарбариро адо кунанд, яъне дар муддати ҳамагӣ як моҳ бо пардохти маблағи зикр шуда, бояд ба куҷо муроҷиат кунанд?
شخصانی که میخواهند همین گونه خدمت حربی را در حالت ذخیره دعوت سفربری گذارند باید با عریضه به کمیسری حربی مراجعت نمایند. از اون منطقه شد. از اون منطقه شهر و ناحیه که در آنجایی که جای استقامت رو در قید می باشند. وقتی که آنها با این عریضه مراجعت نمودند آنها بر روی خط در آورده می شوند. از روی همون کدام روز یا کدام وقت و ساعت همین شهروند دعوت شونده با عریضه مراجعت نمود. از اون جمله آنها باید کمیسی دعوت را بذارند، چونکه طلبات به این گونه شخصانی که خدمت حربی را در حیات ذخیره دعوت سفربری میگذارند با همون شخصانی که باید خدمت یک ساله دو ساله بگذارند مانند میباشد. یکون دیگر علاوگی یا کمبودی ندارد و بعد گذاشتن و سپردن مبلغ در مابین 5 روز اونها با همین روی خط در آورده شده همچون نامزد برای گذاشتن خدمت حربی در حیات ذخیره سفربری حساب می شوند. اگر سری وقت مبلغ را نسپرند و رسید همون کویتانسی که سپردن پیشنهاد نکنند، کمیسر حربی کمیسی دعوت حقوق دارد که آنها را از این روی خط برآورده به خدمت حربی مهلتناک دعوت کند. با وجود اون که یعنی در خط وارد شد رفت مثلا عریضه داد، ولی اگر رسیدی پرداخت هم مبلغ رو برده دسترسی کمیسری حربی نکند اون حساب نمیشد به اصطلاح. گپ در اینجا که یکی از مقصدهای اساسی جاری نمودن این خدمت به فکر من این غنی گرداندن بودجه بود. این معنی این رو دارد که در اینجا مسئله مبلغ رول اساسی را بازی کرده شده است. برای همین حتی وای از کمیسی دعوت گذاشت بر روی خط در آوردن که او رو همچون نامزد گوییم برای گذاشتن خدمت حربی در حیات ذخیره دعوت سفربری، لیکن اگر در مابین 5 روز کاری همین رسید کویتانس سپردن مبلغ را پیشنهاد نکنند او را از آنجا برآورده به خدمت حربی مهلتناک روان کردن شما ممکن است. برای همین مسئله بسیار اهمیت دادن در کار که در اینجا در جای اول این مبلغ ایستاده است. بله. خب استاد ببینید دعوت شونده ای که خب آینده همچون سرباز قبول می شود با پرداختی مبلغی که در بالا ذکر کردیم 25200 سامانی از دعوت شونده ای که دوام 1-2 سال در خدمت مثلا خدمت حربی را ادا میکند چی فرقت است؟ در اینجا به نظر شما اگه طبقه بندی نیست؟ طبقه بندی مثل فهمیدم سوالتون. گفتم ممکن که از روی حقوق و عهدهداری امتیازها همون شخصی که به خدمت حربی در حیات ذخیره دعوت سفربری دعوت کرده میشد در یک ماه خدمتش یگان فرق ندارد. او همچون سرباز همچون خدمتچی حربی حقوق و عهدهداری امتیازها دارد، همچون سرباز همچون دعوت شونده که با 1 سال یا با 2 سال به خدمت حربی مهلتناک دعوت کرده شد. لیکن فرقیتش همین که بعد از تمام کردن این گونه شخصان هم بلیت حربی داده می شود، لیکن فرقیت در این که این گونه شخصان با مقامات حفظ حقوق با کار داخل شده نمیتونن. چون که پرزیدنت ما همین رو پیشنهاد کرده و تاکید کردن که شخصانی که با مقامات حفظ حقوق داخل میشن باید خدمت 1 ساله 2 ساله خدمت حربی مهلتناک را گذارند و علاقه به همین قانون‌ها درباره گمرک، درباره اگنتی مبارزه بر ضد کورپسیا، اگنتی نظارت مواد نشآور میلیس و دیگران، علاقه سود و پروکراتور علاقه دیگرگونی تغییرات علاوه داخل کرده است که کیا به کار قبول کردن که همون شخصانی که کیا به کار قبول کردن شخصانی که خدمت حربی مهلتناک را گذاشتند، شخصانی که خدمت حربی را در حیات ذخیره دعوت سفربری از 40 خدمت 1 ماهه پلاکی را گذاشتند، این گونه شخصان با این گونه مقامات به کار داخل شده نمیتونند. این چنین شخصانی که مکتب عالی را تمام کردند و در آنجا کافدر حربی است و خدمت 1 ماهه پلاکی را میگذارند، اونها صاحب عنوان افسر احتیاط شده نمیتونند. برای اون که در قانون گفته شده است که عنوان یکم افسر را وزیر مدافع برای اون شخصانی که کافدر حربی را تمام کردند بعد از 1 سال گذشتن خدمت حربی مهلتناک داده می شود. این فکرم بسیار چیز خوب برای اون که افسری که باید کماندیر شود خودش اول همچون سرباز خدمت حربی را گذاشته پسی بلنده این خدمت باید فهمد. ما همین رو پیشنهاد کرده بودیم تشکیلات جمعیتی و ما خرسند هستیم که این پیشنهاد ما در قانون عکس خود را یافت.
акнун агар ҳамин нуктаи хеле ҷолибе ки шумо зикр кардед, танҳо умед мекунем ки дар оянда ҳамин аз мақомотҳои болоӣ назораташ ба таври густурда баромода мешавад ки ҳангоми қабули кор бояд ҳамин масъала яъне механизми амалишавии ҳамин чиз ҳам дар воқеъ мешавад танҳо дар шумо дуруст кардед, чӣ гӯем, шубҳаи худатонро баён кардед, барои ин ки чӣ хел ки ин кас гуфтам, ҳоли худи механизми амалишавӣ ҳамин нест. дар ҳамин қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон 299 дар бораи тартиби гузаштани хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираи даъвати сафарбарӣ механизми амалишавӣ ҳамин ба тарзи дақиқ баён карда нашудааст. ман фикр мекунам ки аз рӯи амалӣ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар вазоратҳо бояд вазири мудофиа фармони худро ба тасвиб расонад ва умед дорем ки дар ин фармон ҳамин тарзи амалиёбӣ ин ҳамин гузаштани хизмат бояд ба тарзи дақиқ бояд нишон дода шавад. аз он ҷумла ин ба ҳамин хизмати барои ба мақомотҳо дохил шудан гузаштани хизмати 1 сола ё 2 сола ба он шахсоне ки мактаби махсусро тамом карда омадану соҳиби унвони махсуси афсарӣ шудан ба инҳо тааллуқ надорад. масалан ҳамон шахсоне ки мактаби олии милитсияро тамом карда омадан ба онҳо тааллуқ надорад, онҳо ба милитсия дар омада фаъолият бурда метавонанд. лекин шахсоне ки кафедраи ҳарбиро тамом кардан пас аз гузаштани хизмати 1 сола онҳо соҳиби унвони афсарави эҳтиёт шуда метавонанд. устод бинед, ҳозир тавре ки шумо дар оғоз моро ислоҳ ҳам кардед, аслан биёд барои рӯшантар мегӯям ки тафовути байни хизмати алтернативӣ ва хизмат дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ дар чи аст? бисёр мешавад ки ҳамин чизро омехта мекунанд. бале, чунки дар ҳоли ҳозир ҳамин мафҳум ҳозир ҳамин яъне тағйирот дар расонаҳо ҳамчун хидмати алтернативӣ рафтааст. бале, интерпретатсия, яъне ҳамин чизро фаҳмиши ҳамин чизро нодуруст гуфта истодаанд. аммо нуқтае ки шумо дар боло зикр карде на ин дар қонун дар бораи оътадори умумии ҳарбӣ хизмати ҳарбӣ гуфта шудааст ки намуди хизматҳо хизмати ҳарбӣ меҳолатном барои тарзи даъват ва хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираи даъвати сафарбарӣ. як чизро фаромӯш накунем ки ин ҳам хизмати ҳарбӣ ҳисоб мешавад. якум. дуюм, ҳамон шахсе ки як моҳ хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираи даъвати сафарбарӣ дар гӯем ки ҷамоати ҳарбӣ мегузарад, бояд дорои ҳама ҳуқуқу оътадори имтиёзҳои сарбози қаторие ки бояд ҳамчун 1 сола 2 сола мегузарад як баробар мебошад. лекин камбудиҳо ё ки маҳдудият ҳамин ки ӯро ба мақомотҳои ҳизби ҳуқуқ ба кор қабул карда наметавонанд. агар вай кафедраи ҳарбиро тамом карда бошад бо унвони афсар наметиҳанд. лекин боз як дигар чизи тарафи манфӣ калонаш ҳамин ки он амалҳое ки барои сарбоз дар 2 сол меомӯзонанд дар 1 моҳ омӯзондан ин ғайриимкон мебошад. ва фикри вазорати мудофиа вақте ки лоиҳаи ҳамин қонунро пешниҳод карданд, он буд ки ҳама шахсоне ки аз даъват берун монданд, онҳо бояд ҳамин гуна хизматро гузаранду баъд онҳоро дар эҳтиёт оянда агар зарур шавад дар ҳолатҳои ҷангӣ, дар ҳолатҳои фавқулода ҳамчун ҷангӣ ёки ҳамчун сарбозе ки вай тайёриро гузашт, омодагиро гузашта истифода баранд. лекин ҳадафи якмоҳа гузаштани хизмат ҳамин буд. лекин як чизро қайд карда ҳастам ки дар қонун, дар ҳамин қонуни кӯҳна ҳам буд, дар қонуни нав буд ки ин омода намудани сарбозоне ки дар эҳтиёт ҳастанд ин вазифаи асосии комиссарияти ҳарбӣ мебошад. онҳое ки ба ҳамон дастаҳо ёки ба командаҳо бояд пешниҳод шудаанд, бояд на кам аз 1 бор дар 5 сол онҳо ақаллан тайёрии серьёза гузаранд. лекин дар ин ҷо чӣ хел ки ман фаҳмидам, вазорати мудофиа хост ки ҳамин оътадории худро ба гардани дигарро вогузор намояд. як ҳамин оътадори асосии худро. дигар масъала ҳамин ки ин маблағе ки ҳозир 25200 сомон пешниҳод карданд, ба фикри ман маблағи калону барои ҳар кас бисёр мушкили душвор, барои ки агар ҳамин хизматчи давлатӣ мутахассис тақрибан 800 сомон 800 ё 820 сомон он маблағ гирад моҳона, вай 30 моҳ ин қариб 2.5 сол фақат барои ҳамин ин спордани маблағи хизмат
гарайди захираи давлатӣ бояд ҷамъ кунад. Ин маблағи барои Тоҷикистон ба фикри ман бисёр маблағи калон. ва ҳоло як нукта ҳам зикр ҳам шуд ки оё ин боз ҳам имконият медиҳад ки онҳое ки имконият доранд, яъне доро ҳастанд, ҳамин маблағро ба худ иҷоза дода метавонанд ки ин маблағро пардохт кунанд, ба ивазаш озод шаванд. Озод нашаванду як моҳа хизмат кунанд ба ислоҳ. Оё ба ислоҳ ҳамин табақабандӣ нест устод? албатта бисёр хуб зикр кардед. ин нобаробарии адолатӣ нобаробарии иҷтимоиро дар байни ҷамъияти мо боз аёнтар мекунад. барои чӣ? барои ин ҳозир ҳамҷо агар дар ҳама қонун гуфта шуд ки ҳама шахсоне ки хоҳиш доранду хайр нагуфтаанд, лекин унҷо дар дарини қавс фаҳмидан мумкин ки маблағ доранд, ҳамин хизматро гузашта метавонанд, имконият доранд. ин маънои инро дорад ки ки доро бошад, хизмати якмоҳаро мегузорад, ки маблағ надошта бошад вай рафта бояд 1 сол 2 сол хизмат кунад. охир агар ҳамин ақаллан ягон категорияшонро муайян мекарданд ки ин гуна шахсоне ки ин гуна категория рафта хизмат карда метавонад, он гапи дигар буд. вақте ин калима ҳамаи хоҳишмандон гуфтанд, ин маънои инро дорад ки доро бошад, ки маблағ дошта бошад, марамат равад ба ҷои 1 сол ё 2 моҳ хизмати ватан моданро иҷро кунад. охир ин ғайри имкон мебошад. барои он ки худо нишон надиҳад, агар ҳозир ҳодисаҳое ки дар сарҳади Афғонистон шуда истанд нотиҷаи рӯй диҳад, агар ҳамон шахсе ки ман ҳамчун афсари эҳтиёт гуфта метавонам ки ба ман ама агар пешниҳод кунанд ки ту масалан 10 та шахсеро ҳамроҳат мегирӣ ки 1 сол ё 2 сол хизмат карданд, ё 50 та ҳамон шахсе ки 1 моҳ хизмат карданд, ман албатта ин 10 та шахсеро ки 1 сол ё 2 сол хизмат карда мегирам. барои он ки фарқияти омодагии ҷангии ин ду гуна категория, шахсоне ки 1 моҳ хизмати ҳарбиро гузаштанду шахсоне ки 1 сол чун аз замин то осмон фарқ дорад. дар ин ҷо ба фикри ман шахсоне ки ин гуна лоиҳаи қонунро пешниҳод карданд, дар бораи омодагии ҷангии қувваҳои мусаллаҳи мо дар навбати дуюм ё сеюм фикр кардан ба фикрам. дар навбати аввал онҳо ба фикрам дар бораи маблағ фикр карданд. ҳолон ки ин омодагии ҷангии қувваҳои мусаллаҳ ин яке аз баҳоҳои асосии қувваҳои мусаллаҳ, ин бехатарии давлат ҳисоб мешавад. خب استاد بسیار درباره مبلغ حرف زدیم. پرسیده بودم که عموما در کدام حالت به شما مبلغ پرداخته رو برمیگردونن؟ آیا در قانونگذاری چنین نکته هم هست که مثلا وقتی که شهروند اگر همین مبلغی که در بالا ذکر کردیم پرداخت کرد، امکانی برگرداندن این مبلغ هم هست؟ شما سوال بسیار خوب دادید، چون بسیار کسان به این اهمیت نمیدادند. وقتی که من همین مطالعه کردم و خوندم، به همین یک چیز، یک ماده اهمیت دادم که در اینجا گفته شده است که حالتهایی که مبلغ سپرده‌ای شما، اگر شما خواهشمند باشید که مبلغ را سپردید و خدمت حربی را در هیئت ذخیره دعوت سفربری گذاشتن خواهید یا که همین خیلی خواهش پیدا نمودید، که در همان وقت برگشتانده میشد که یکم در وقت ففتی این دعوت شونده خدا نشان ندهد. البته دویم اگر تا دعوت نموندن این شخص به خدمت حربی حالتهای روی دادن که آن برای آزاد شدن از دعوت به خدمت حربی اساس شده میتواند. مثلا اگر گپ در اینجا که هر سال برای گذاشتن خدمت حربی به هر یک کمیسریت حربی شهر و ناحیه کوتا داده میشود. مثلا به کمیسریت شهر حربی خوجند 20 کس، خیراقوم 5 کس، گفورов 15 کس مثلا. لیکن خواهشمندان بسیار، مثلا 50 کس 100 کس. این دعوت آینده این پیشتر ایستاده ما دعوت ترمهای 2 ماه اکتبر نوامبر دو دسته دو کماند رفته میتونن خلاص. مثلا اگر 20 باشد در شهر خوجند اونها همگی 40 نفر رو فرستاده میشه. خواهشمند ممکن 50 تا یا 100 تا باشد. شخصانی که موندن از این دفعه دیگر نوبت دعوت، یعنی اگر ترما نگذارن این گونه خدمت رو مبلغ رو سپردن، در دعوت بهارانه سال 22 دعوت کرده میشن. لیکن اگر در همین حالت این شخص خدا البته نشانه فافتید یکی حالتهای روی داد که برای آزاد شدن، مثلا از روی وضع سلامتیش کدام وقت دعوت شوند آزاد میشد؟ اگر از روی وضع سلامتیش با طلبات همون سنت‌ها مطابق نباشد. دوم خدمت حربی یا که خدمت حربی مانند کرده شده در علاقه گذشته است یا که در دولت دیگر گذشته است. برای اینکه چه خیلی که من شما میدونیم این بین تاجیکستان و روسیه
شرطنامه دوشهروندی سازشنامه دوشهروندگی شهروند تاجیکستان اون اگر هم شهروند روسیه هم شهروند تاجیکی را داشته باشد میتواند در روسیه خدمت یک ساله حربی را گذارد. یا که شخصانی که والدینشان پدر مادر دادر خواهرشان در وقت گذشتن خدمت حربی هلاک شدند یا که در عائله پسر یا که پسرخوانده یگانه میشن از جمله نامزد علم و دکترای فلسفه و غیره اینا حقوق دارن. اگر در همین حالت روی تیاد همین مباینه کرد اون وقت مبلغی که او سپرید برگردانده میشود. لیکن اگر از روی همین این دقیق تر همین چکوتر آموزیم همچون حقوق شناس گفته میتونم که اگر از روی حالت سلامتی این دعوت شونده وقتی که وای تراموق نگذشت و باید بهار سال 22 بگذرد در همین حالت از روی وضع سلامتیش وای مثلا برای آزاد شدن نه برای با تاخیر انداختن مهلت دعوت خود داشته باشد مبلغ او را برگرداندن نمیتواند. برای اونکه قانون همین دقیق معین نموده است که در همین حالت‌های روی دادن که برای حالت‌هایی که برای آزاد شدن از دعوت به خدمت حربی اساس می باشد. در اینجا با فکرم من وعده فهمی را تکرار کرده بودم در این به همین اهمیت دادن در کار چون که مثلا دو تا فرزند باشد یا که وای رفته مثلا خدمتی میبخشید با مکتب اولی داخل شده دیگه وای علاقه حقوق برگرداندن مبلغ خود را ندارد. لیکن اگر وای در همین حالت رفت فکر کردیم که ترامو نگذشت بررسی رفت و در اونجا خدمت یک سال حربی رو گذشته آمد. در این وقت وای اساس برای آزاد شدن از دعوت و خدمت حربی دارد و مبلغ او را باید برگردانده دهند. همینجا به فکرم کمتر کمبودی قانون دارد. خیلی قانون ایدئالی نیست لیکن این باید در همین فرمان وزیر مدافع باید همین رو دقیق شود. لیکن فرمان وزیر مدافع از روی نظام سنت‌های معیاری حقوقی از قرار حکومت جمهوری تاجیکستان پایین‌تر می‌ایستد و اون رو دیگر کرده یا که کرده برعکس او شده نمی‌تواند. به فکرم همینجا همین ماده کمتر خطا شده است. خب سپاس بپایان استاد برای چنین یک صحبت پرمحتوا. فکر می‌کنم که واقعا در این موضوع که یکی از موضوع‌های مهم بودن ما بس گمان می‌کنم که به سوال‌های خود پاسخ مشخص گرفتیم. دوستان عزیز به شما نیز تشکر میگویم که ما را تا به آخر پیگیری کردید. با تلگرام و اینستاگرام ما ابونه شدن را فراموش نکنید. همه پیوندها در زیر همین پادکست ها جای داده شدند. خیلی شاد میشویم که اگر فکر و عقیده خویش را دایر به موضوع مذکور نوشته باشید. باقی سربلند و خانه آباد باشید. تا هفته دیگر در همین وقت و ساعت ما را پیگیری نمایید.